Podgorica se intenzivno gradi, radovi izvode na više lokacija, a prema riječima direktora Agencije za izgradnju i razvoj Bajka Vučićevića, svi projekti usmjereni su na poboljšanje uslova života u gradu. Pored ostalog, radi se i na trgu Golotočkih žrtava. Završeno idejni projekat i poslati glavnoj gradskoj arhitektici na saglasnost, tako da će taj jedan cijeli dio imati jednu dodatnu vrijednost. Iako su postojale nepredviđene okolnosti i produžen rok završetka radova, kako kaže Vučićević, Starovaroška ulica Ljubović privodi se kraju. Biće završena, kako najavljuje, sredinom oktobra. Stara Varoš je jednu zaista reprezentativnu ulicu koja će biti popločana kaldrmom i svi će biti zadovoljni. Napreduju radovi i u Vučedolskoj ulici, a novi izgled dobit će i trg Božane Vučinić. Dobit će podzemnu garažu sa 350 novih parking mjesta u nekoliko etaža, dok će ovaj gornji dio biti pretvoren u pješačku zonu koja će biti ograničena za saobraćaj u smislu samo za neka dostavna vozila, za zanatske radnje koje se nalaze na samom trgu. Uskoro bi, najavljuje Vučićević, trebalo da se otvore vrata gradskog pozorišta. Završeno je, kako navodi, 90% radova. Uslov za nastavak radova na gradskom pozorištu bilo je da odaberemo izvođača na nastavku radova na termotehničkim instalacijama. Za sve ostale faze imamo ugovorene radove, dakle za građevinsko-zanatske, uređenje prostora, izradu nastrešnica, testiranje hidrotehničkih instalacija. Radi se i na drugim projektima, kada je riječ o podgoričkoj infrastrukturi i ulicama. Tamnica Jusovača, Podgoričanka, Sportski centar Ljubović, podvožnjak na Zlatici i brojni drugi, najavio je Vučićević.